alam pensi press conference nilitum dak bilo hai isi lama bangke la krong pli toar la bangso alam along la so alam kia joine pen ke damtang Guwahati long ta Mahajon kru pen danglok ta pen tu atumia bangke mohon rong pi alang lihin pensi press meet alang litum bilo lasi la bangso alam kia bangke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tudram Ronghang Lapen Revenue in charge Omor Singh Tisok alang litum phansi la bangso alam kia bangke alang litum si kadok awia bangke kecok je alang litum phansi alam kia bangke kebok sitamia hok pet alam the bangke la hano don marli etum pini mohat ilituma state along ST Morcha as secretary ta ningjelo si labang solama bangke piniar niana bangke longle hem pu binom ahok pet apota ki choglip abang pu tumphana bangke pinike tangka ki pisi onglo la pentua bangke inut banghini angbong along kachi yogdun pen la pentu inut banghini atum longle along মানে ঠেংপি এডুনলো ফিসারি সেমার দুনলো হেম চিকিম দুনলো লাকে জিরাত পসিপুলো ওলা solong inut bahani etum adala latum ludun choka joini si pinia bangke poisa long lelang tangka long lelang pomen pensi iltu masiem atum fan lapen revenue ye Omor Singh Tiso phat irrigation bangke waniklo laluisi lapen hinia bangke forest department along le irrigation department kene soil along le along komane individual atum amen chitha pensi tangka bangke ulai lap posipulo sitamia hok peda bangke laheke department along le pot department along le an bangke lake individual pen long le la bangke department along le po lake department long si la so tangkan ge bangko la si la solam thia bangke nang tum clear si me komane abang pu tum la alam ki ge wan pen itu marada tum phan pamang hujie bangke la bangke chok chidaji la pentua bangke nangli tumang no la son pini do pulu tangte la bangke pinianian inut bhai kelong le dolang pulu tangte Karbi Anglong long competent authority of land acquisition kalab lasoki palang non log of for land a homoisa an alam an kilang dunia phan isi a department thik de dolo also department along pini nangli tum kicok ciki teglong do bahora dak nang tumang angno alam ge bando purutangte rada tuman sitame pachini lo dak la so a department pen nangrap dunji phana bangke anytime ta ready la pen nili tum hin pen sitame council phan sitame a hokpet along hem putum phan pinangji po bangke nili tum hin pen sitame pudun thupo jongsi dolang purutangte la pen thua bangke non an ke teglong bangke section ko ana section 4, section 3, section 4, section 5, section 6, 7 an. So ang bong pe na bangke kipitang si ong lo. Tangka nangali si ong lo la pen kipitang si ong lo. Kon kipipe bangke si 5 to 10% bak si do cholo. Si nonana bangke inut bahani atum si alam ki kipi do chok. Si baki atum ke nonan ke theklong bangke la son nim tum theklong le. La pen thua bangke la pen isi alama bangke isi alam ki wanthulo je BJP Bharatiya Janata Party hi ne pensi komania phan ki pan abdamji to komani phan ke ther to komania phan apran endaji to pu lasono bangke party hi ne pena bangke dili to majak phana pin khat ke la pen thua bangke nili non do bom ho sitame nili ta pin khat long le la pen nili prang sirame dhon singh dor teron dolo president pala so ahu sitame nili to arju do long le la so prang sitame roton teron dolo hola so tame lason thegelong le longki phangcho da thegelong le la orun tirang hota lason ta nitum thegelong le lasi lasolam ki ke bana bangke la bangke chokche pusi puji la pen lasolam ki jongsi alangli phan komani si ke to alangli komani phan chini lor polotangte la bangke district authority do police authority do pachini non la pen nilitum phanta pachini non lasona bang pu phan ke nilitum penta la bangke chakche lasona bang pu dum phan ke nilitum hin pena bangke condemn lasona ঘটনা বা lasona নাম
Kali lasi pulo mudi solam butak. Ahok hak beneficiary tum jong si do pulte office long pawang non ke nitum ke theglong bang ke middleman po tum si nitum nang tum long le nang palong pipo pune po sandu lasi ahok hak tum jong si an ki nang le tuma porialang bong jong si komani ko pune do jipo jiripiang bong do pina pawang hoi dak laki ni long le vek lo ni long le long se amuk mondol amuk SK komani bang si ahok hak kota kuri det nang cirai pedet compensation na NPW nang paklang tai nu nang paklang thi be nang hangjo chot mati kona ne social media long puna ahok hak komala long le hem pu vek tu nu tan anta party long juga juk pune lason abela moben pulo mati kona mene long le hem pu long bang si theng pinang che dui nang bangai pohri chona ni tu mangai asa ole long lak por ba lak ke long pe ni tu mangai lak si ni ta chok nang tum chon lason tum seri cholo la bang asi kalili ka lang lang asi non la tum survey ke bang chengut ke la highway mati ang bonglom nang tum thenglong mati highway ke bang lo be ekdom paro khopen up to la disuba ana dagan fishery huddelo thenglong lo mati lason chakta kalili ka lang lang theng pi ke sida me ahok aha ka bang ke survey che hut ke ave asi ang bonglom bon check nang kok lo mati asi lasona type tum bangsi kedo la dalal po tum bangsi asi kumane yang sinang tum chithi sini che phong bong son dovek pulo te bangoi dak nim tum mangarap dun po party tum dulu CM level EM level noho level tame party pe jan ar jab dun po la sinon ka abisi thang obe social media long se hangjo chot mati tapen so called RTI tum la inut bahini tum bang la so phan pensil tum ke right to income ason si ke claim ji pusening ma ba claim bola ba lasi mo heta pulo je maximum documented lo no mahala tange not they are not mane basing on facts lasi la silveta alam da pulo 1971 hosi reserve forest declare daksi lage porta masi hala sot ko mane chongtui choba ba ko mane lason do pulo tahai mo sta pini no no thuri tum bang lason ave mati lagi non tala do la so gazette ke council pele bonai gele lage government of Assam governor la so ri pensi lagi non nang tum theklang pole ala so Assam government of Assam district council forest department ching bai sai pensi ho su claim lo lasi afir revenue village kado be puisa me dak en edelo council ba so pota do puisa me amunit avedelo ho so Ingu si dulu amaga reserve forest pene bang popo ma dak bang forest land pule padukong nang pulo dak bang la si so teng si non un pule EMCM tu la so dak jel beta tang so dak pota chikuri adme mati ave mati sona bang la si la hage la tumpa cobai tekti galam la si la jitu 5 to 600 crore pusi jong lo mati la mahajon ko la si tutel non ko an ma poisa nang le dak 500 ta le dak do elo la bang lasi lagi pa coba kali lah ada ke national highway pen kipi apa lo bang lo lagi asi lason tak tamu hola inut mohon rong pita allegations pi party president tum siket to binang tum da dun thenglong party president nepran pan che fere piku party president tum siket ke to mane ke theng ke chokone ne ka pati ka pa option pulasi mu alang li pulmate aurun terang penceng lo ro ton teron to long kipang chu don sing alang li hunan tai not police officer company son hang de si son claim today BJP on ke kroi kre tum puke avil asi la so putak same condemn second thing iltum condemn bangke je iltum kaching honai man penge thinai dr tuliran hong CM phanda je akoy people lo je ni phan ke na pa thi phan batai ke thom nang pa etem lo pula sila so munir amen prabjin pen pini yang bong alang li jong theng lam koma munit ma jong se haw ha pule nil tum si pan abji non mat la son criminal mang pu non ma si action ani nep nai pu si ni tum si demand jong si paklang thek thek pulong the party pen si lang phan ke la bang ke itum ke case pena manhani case pi pola bang Chokodi thi hek pena bang lalu lasi lahilo pul laso criminal van nepnang pu amen non pak alang li pul mati hoito alang personal ko mane enmity ko mane pen duta hai mane kumama la kapati hile pen ke toy po amuni amen paklang nang pula ke alang li non alang li paklang tek te pulote la so putak si itu mangai manhani case pipo alang po an si paper media long si
ninggel mati lagi electronics media long se padam lo lagi lamso kali lagi konane bahini long pen cethan hoy cethan joy joy pokam kali lake rat atheng nu si kapang dak la si kumada criminal lo malage kumad hile ki ora bang puluma la bangke prabjin pen alang li amen paklang theng nang jongo lahilo yo ni panang tera bang puno niltum si action ene la so ni pan pu niltum si pan nep ako jong se alang li paklang ti mone hoja ani je pincong ngoi alam pulute lake alang li pan baso manani kes pi pun itu